Dende o pasado domingo, día 15 de xullo, xa está posta en marcha a Operación Centinela, unha iniciativa que nace da colaboración da Abrilat e a Xunta de Galicia e que ten como fin velar pola seguridade dos nosos montes na época de máis calor do ano, unha operación que se ampliará ata o vindeiro 15 de setembro. Para nosotros supone realmente el aumentar nuestras raíces con Galicia. El soldado que tenemos aquí, la mayoría, es gallego, es autóctono, por lo cual siente el terreno como suyo. Los incendios nos duelen exactamente igual que a cualquier ciudadano gallego y pretendemos, pues en la medida en que podamos aportar nuestro granito de arena, pues para que Galicia este verano no sufra esa lacra que son los incendios. 27 patrullas formadas por militares pertencentes a distintas unidades da Abrilat e o Tercio Norte da Infantería de Marina da Armada comporan esta operación na que na actualidade ten un esforzo inicial de nivel medio e, se é preciso, poderá elevarse e se incrementarán os efectivos. No olvidemos que el objetivo principal no es apagar los incendios que se produzcan. Si se producen, por supuesto que hay que apagarlos, pero el objetivo principal es intentar que esos incendios no tengan lugar. Por lo tanto, creo que en ese sentido lo que explicaba el teniente coronel, vigilancia y disuasión, que es la función importantísima de estas patrullas con su despliegue, con su presencia en lugares muy estratégicos, en lugares donde es especialmente importante. En todas partes es importante, pero hay lugares, como conocen, especialmente sensibles y donde, por tanto, la necesidad de intensificar la vigilancia para que no se produzcan incendios es todavía más importante. Esta mañá pudemos falar cunha das militares que estará presente nesta operación. Bueno, teño, a verdade, moitas ganas de ir porque nunca non fun de soldado e agora que son sargento pois teño a oportunidade de ir e teño moitas ganas de participar porque creo que é algo que merece moito a pena, porque creo que está moi ben que a xente vexa que nós os militares tamén nos involucramos cos problemas que hai e intentamos axudar a población, intentamos cuidar os nosos montes. Unha operación que terá o seguinte traballo diario e constante, concretamente en 37 municipios de toda Galicia, repartidos nun total de 7 distritos forestais. Patrullando, se temos uns camiños, temos que ir vixiando esa zona seguido tanto que sea con patrulla de coche ou poñer uns observatorios e estar sempre dando vixiancia continua ao monte. A zona que nos designe, nos temos enlace co xefe da área, que neste caso é o meu capitán, e el mándanos unhas coordenadas e dicen, pois ora ida hasta este punto, vamos cambiando tamén de zona para non ir sempre facer o mesmo recorrido por se nos ven ou algo, entón, pois hoxe igual vamos por aquí, pero mañá vamos por outro lado, ese é o noso objetivo. Ata o 15 de setembro, os cometidos das patrullas que formarán parte da Operación Centinela será vixiar e manter unha presenza disuasoria nas zonas asignadas, facilitar información temprana aos servizos de extinción e notificar ás forzas e corpos de seguridade acerca de aquel persoal que puidera estar implicado na provocación de incendios intencionados.